Hey guys, King here. Nongeye nagarutse mu isomo ryiza. Nkuko bisanzwe hano ni mu kirambi aho twiga ibintu bidufasha mu mwuka ndetse bidufasha no mu mubiri. Uyu munsi hari isomo tugiye kwiga ariko iryo somo nariteguye mu Cyongereza. Ni isomo narateguriye abasore twigana ariko numvishije umutima umbwira cyangwa niyumvira tagara umutima wambwiye. Inje wibwiye yuko byaba byiza ndisharinze n'abandi bantu. Ariko kubera ururimi ndacanganya indimi zombi kugira ngo yaba abasore bumve ndetse n'abantu bakuru batumva Icyongereza babashe kwiga isomo. Icyo nshaka tugane no munsi ni ku ijambo broken. Riri mu Cyongereza ariko ngereranyije mu rurimi rwacu ni nk'ikintu ni nko kumeneka. Ikintu kimenetse, umuntu umenetse, ikintu kitari hamwe is the same as broken mu Cyongereza. So iryo jambo broken uri zoominze in harimo amagambo abiri. Harimo ijambo broken, harimo n'ijambo okay. Ate gute? Fata inyuguti B, ufata inyuguti R, ufata inyuguti O, ufata inyuguti K, ufata inyuguti E, ufata inyuguti N, nurangiza ufata amagambo abanza BR, ufata n'amagambo aheka EN, nurangiza mo hagati urasangamo ijambo okay. Igihe natekerezaga kuri ijambo nizemo ikintu gikomeye yuko nk'abasore kubera ko isomo nateguriye abasore akenshi dushaka kwerekana ko turi okay, ariko muri bigger picture uzumize noneho out usanga benshi muri twebwe turi broken. Turi broken muri relationships, turi broken muri financial distress ziba zihari, turi broken muri mental health, depression, we're going through a lot. Ariko tugeze mu bantu dushaka kwerekana the zoomed in part iri okay. Icyo rero kikatwigishira isomo ryuko igihe uri muraje mu bantu ukambara neza ukagaragara neza kugira ngo werekane ya part iri okay. Actually icyo buri murakora ubu uri muri harming, ubu uri muri yica, kuko igikenewe nuko ya brokenness ivaho ukaba okay mu bigaragara ndetse ukaba okay within muri wowe. Niyo umuntu akabaza ni gute waba okay within. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo muzi uko muri come as you are, kugira ngo Imana ibashe kukugira vessels, kugira igikoresho izakoreramo kugira ubutumwa bwayo bukunyuremo. So yuje ugakomeza na ya brokenness yawe, ugakomeza kwa gukomereka kwawe, kwa kuba utari mu mwami Yesu waramwihaye wese n'ibyo byose, icyo ukora wereka abantu bya bindi bashaka kubona. Ariko in real sense ntago wahindutse rwose, kandi kuba utarahindutse rwose nta mpinduka uzana. Ngiye kubahereza urugero n'indangiza nyine tunasoza mbahereza na demonstration icyo nshaka kubigisha. Urabona nk'abahanzi nibo inshuti zanje, hari igihe wenda iyo atangiye yumva yarahamagawe n'Imana koko pe akaba azi ko ahamagawe n'Imana, ariko muri uko guhamagarwa n'Imana maybe harimo inzira zibiri. Hari gashobora kuba yarahamagawe n'Imana, yarahinduwe yagahamagarwa n'Imana agatangira gukora, ariko along the way akagenda ahura n'ibigusha, akagenda ahura n'imbogamizi. Izo mbogamizi zikarema the brokenness muri we, zikarema ibintu bimuca intege, zikarema ibintu bimuhindura. Muri uko kumuhindura rero agakomeza kwereka abantu the okay part, siko ariko kibagiza yuko ari broken. Niho handi usanga umuntu ashobora kuba aririmba neza afite impano ariko Imana yaramukuyeho umugisha, kubera yuko ibyo akora ntago akibikora mu kuri no mu mwuka, ahubwo abikora mu kuri ko kugaragarira abantu kuruta mu kuri ko kugaragarira Imana ndetse na wa mwuka Imana yamuhaye. So gasanga rero icyo kintu ni ikintu nk'abasore tugomba kuvamo. Tugomba gukorera ibintu byose mu kuri ndetse no mu mwuka, kandi uko tugaragara inyuma akaba ari nako tugaragara indani. Ndabizi ko bigoye muri iki kinyejana aho haje ama sneakers, haje imyenda igezweho, haje ibintu bikomeye, ariko the point nuko ibyo dukora byose tugomba kwikora mu kuntu. Ngiye kubahereza demonstration, I know yuko na repeating the point nshaka kubabwira, ariko ngiye kubahereza point igaragara demonstration. Murabona nkuko nambaye, actually mu buzima busanzwe nkunda kwambara ibintu biri simple, ariko nakubisemo tie, nta tie iri sorry, nakubisemo ikote n'ishati nziza, abantu ndizera ko babona ko nambaye neza, ariko buriya ntiwamenya ko nambaye nabi. Nje kuri nje nzi ko nambaye nabi,
ariko mwebwe mu ndeba murabona nambaye neza agakoti nakubisemo nadegaje nsa neza. Mu banyafurika cyane cyane nitwebwe tugira uwo muco wuko nubwo waba udafite ikintu na kimwe ushaka kugaragara neza, nubwo waba umenetse mu mutima uri vide, uri ubusa mu mufuka no ahantu hose, ariko aho unyuze bakamenya ati umuntu azi kwambara. But nkuyemo ikoti ryanje, murabona narangiza kahindukira, murabona ko nambaye nabi. Ibi ngibi mberetse kanongere, murabona ukuntu nambaye inyuma, murabona ukuntu nambaye imbere. Nakubise noneho ikoti ryanje mba meze neza, ngaragarira abantu bose neza. Iriya ni demonstration itwereka yuko ubuzima abenshi nk'abasore tubayemo, especially muri iki gihe, ni ubuzima bugaragarira abandi bantu neza, ubuzima bushaka kwerekana icyo Imana yadukoreye, ariko mu mutima wacu tuzi neza yuko hari ibintu bimwe tutarashiramo ingufu kugira ngo duhinduke tube intumwa, disciples, ari byo twigisha mu rubyiruko abo twigana. Ibyo dukora bibe a reflection yabo turibo. Ntidukora ibintu gupleasinga abantu, ntidukora ibintu kubera yuko ari byo twahamagariwe, ahubwo tubanze to reaching within us, we change ourselves kugira ngo noneho bwa butumwa buturimo buze bufite impact muri society. So ni nk'ibyo narabateguriye, nizere ko hari icyo mwizemo kandi Imana ibahe umugisha.